after mkutano ile ya wafuasi ntumaite usina ave government balenge wachago twakachinsa radioka litoko lyala roga bogitutu twarorega ntotanya korora muna anje sura mbaya amana twautiwa makweli totanya korora muna totakongire sai chinsara chire motu yaitogaya abande bari nyagitari sai abande bari nyagitari goko bayebinde osora kurumo kirango oje bogitutu oke bagandi oje botuita chinsa kwani ntuko mai tukatanzara abande chio kirango yani osora taje serikali ya Rwanda igai kansa ito ogetu wachire twabaira ni baba akoro mukutano bangere gotomnyokine chinsara bona ntu after gotoa Silingi 200 bangere gotoita ne chinsara chinsara eti nabantu bosoro baba chafeti 200 sento ko kuruka eti banta buga iga banda sibagochi ebagoto lazimeza songa tolwa ntuzo bala ne magoto kura azoto tage tage kuleje mogoto post tukura soko beka noto kome toko tete Ayosoro ni president ya one time. Todo equipa no tole mai na onye koro mobe na itu na babe. Anda sei no one time mutu abanta ngaba bana. Anda 200 bati. Te kuitana na montara. Ona after mkutano ile ya wafuasi ntumaite usina ave government balenge wachago twakachinsa radioka babugate chiprobox chikirebunjire twaira no chinyinge kwende mune enzara ya munere yanga kakaiga yanga takaiga boni yonde digitali yanga kalire kega ya tamuino nere na bwata na nitinye tiketinsa akero ba soka kwena no abaskali ama no balenge ntwaro mahene kabisa moyeske Anthony Kibaye ndatumete onde ya tuma sa mukutano sacho se mukutano etu ata bade ndu tikapa shirika tikapa ndu wenso gocha akwana aba aruchisera chae ni case of 20 bakoleki again onde yo sal mukutano ekala tu aso kana litse gicha cha ba cha twa bacha waka less than so musocho